Umurage community mumeze mute? Twongeye kubasuza nk'uko bisanzwe tujya tubagezaho amakuru atandukanye. Muri kumwe na Obededom Froduwari muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye inkuru ivuga ku bantu 13 bafashwe bitegura kugaba ibitero by'iterabwoba muri Kigali. Uyu munsi polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha bakaba berekanye abantu 13 bakaba bafashwe bategura gukora ibikorwa by'iterabwoba n'ibikoresho bagombaga kwifashisha. Anga polisi y'u Rwanda ikaba yatangaje ko abo bantu bafashwe ku matariki atandukanye ubwo biteguraga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Aba bantu bakaba basanganywe ibikoresho bitandukanye bendaga gukoresha muri uyu mugambi mubisha. Ahangaha bamwe bakaba bafatiwe mu mujyi wa Kigali, abandi bakaba bafatiwe mu karere ka Rusizi ndetse na Nyabihu. Abafashwe bakaba bavuze ko bari batumwe guturitsa inyubako zikomeye mu mujyi wa Kigali zirimo Kigali City Tower, Downtown ndetse na Nyabugogo. Mu bikorwa bitandukanye kagatsiko kakaba kafatanywe harimo ibikoresho harimo nk'insinga, imisumari, amatelefone, ibintu biturika na video bigishirizagaho ibyo bikorwa by'iterabwoba. Ahangaha amakuru dukesha inzego z'umutekano akaba avuga ko ibi bikoresho byifashishwa hakaba hakorwa ibiturika. Iyo bituritse rero iyi misumari ngo ikaba ariyo yica abantu. Umwe mu bafatiwe muri uyu mugambi akaba yitwa Mbaraga Hassan, akaba yavuze ko yinjiye muri uyu mugambi abifashijwemo n'inshuti ye yari imaze kumubwira ko ugamije kwihorera ku bitero ingabo z'u Rwanda zaba zaragabye ku byihebe byo muri Mozambique. Akaba yagize ati impamvu ndi mu maboko ya polisi nuko nafatiwe mu cyaha cy'iterabwoba. Akakomeza avuga ko hari umugambi w'umutwe w'iterabwoba wo muri Mozambique, bakaba bari bafite umugambi wo gukora igitero inaha mu Rwanda baturitsa ibisasu mu rwego rwo kugira ngo bihorere ku bitero ingabo z'u Rwanda zagabye muri Mozambique. Ahangaha yakomeje agira ati nashidutse ninjiye muri ibi bintu mu buryo bumeze nk'ubufindo. Ati mfite inshuti yanjye twuzura dusangira akabisi n'agahiye, mu yandi magambo yari iri muri iyo gahunda nje ntabizi. Arangije ati ubwo iyo nshuti yanjye yamamagaye arabimbwira ati hari gahunda nshaka kukubwira ndaje ngusange mu rugo. Mbaraga yavuze ko iyi nshuti ye imaze kumugeraho bagiye hanze imutekereza iby'uyu mugambi mubisha, ngo akaba yamubwiye ko umuyobozi mu idini ya Isilamu mu gihugu cya Mozambique yohereje umunyakenya uzabafasha kubaha ibisasu no kubigisha kubikoresha. Bukeye bwaho ngo bakaba barahuriye i Nyamirambo bajya mu rugo rw'umuntu wari bubafashe gusohoza uyu mugambi. Ati bukeye arambwira ati duhurire i Nyamirambo, turagenda turahurira tuzamuka gake gake, tugeze imbere arambwira ati dutege akamoto. Mbona tugeze kurya nyuma hafi y'irimbi tujya mu rugo rw'undi muntu w'umunyakenya bafatanyije. Muri uru rugo ngo niho bagombaga kwigishirizwa uko uyu mugambi bazawusohoza. Ngo bari bemeranyije ko igisasu bazagishyira mu ikarito ubundi bakazagishyira muri firigo iri muri imwe mu maduka yo muri Kigali City Tower. Mbaraga akaba yavuze ko polisi y'u Rwanda yahise ibafata bakiri mu rugo, kandi akaba yavuze ko yicuza kuba yaragiye muri ibi bikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera akaba yavuze ko aba bantu bose bafashwe muri Nzeri, akaba ariko yatangarije ikinyamakuru igihe.com dukesha iyi nkuru. Akaba yakomeje avuga ko iperereza ry'ibanze yagaragaje ko aba bantu bakoranaga n'umutwe wa Allied Democratic Forces. Ati iperereza ryagaragaje ko bakorana n'umutwe wa Allied Democratic Forces ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru.
uwo mutwe bikaba bivugwa ko nawo ufitanye amasano n'undi wa Islamic State. Nk'uko mwabibonye bakaba bafatanywe ibikoresho bendaga gukoresha. Yakomeje agira ati turashimira abanyarwanda bashoboye gutanga amakuru yahuzwaga nayo twari dufite, kubera ko n'ubundi dufite inshingano zo gukurikirana icyahungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Kandi Kabera akaba yavuze ko nta mpamvu n'imwe ihari yatuma umuntu yishora mu bikorwa by'iterabwoba, asaba abaturage kwirinda abantu babashyiramo icengezamatwara yo kubahindura imyumvire. Umuyobozi wa RIB Dr Murangira Thierry akaba yavuze ko abafashwe uko ari 13 bakurikiranyweho ibyaha 7 birimo gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba mu mutwe w'iterabwoba, kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushyikiriza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranyije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikintu gihumanya ahantu hakoreshwa n'abantu benshi, gusenya inyubako, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Akaba yavuze ko ibi byaha babikurikiranyweho bihanishwa ibihano hagati y'igifungo cy'imyaka 7 na 25. Nanjye nkaba nakangurira urubyiruko kwirinda ibi bikorwa by'iterabwoba, kwirinda ibikorwa byabangamira ubusugire bw'igihugu, ahubwo bagaharanira icyabateza imbere bakirinda ibibashuka. Murakoze cyane. Umurage Community n'inshingano zacu. Akaba yari Obededom Frodouard. Murakoze. Umurage Community mumeze mute? Twongeye kubasuza nk'uko bisanzwe, tujya tubagezaho amakuru atandukanye. Muri kumwe na Obededom Frodouard muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye inkuru ivuga ku bantu 13 bafashwe bitegura kugaba